He is having lunch. هغه د غرمې ډوډۍ خوري. वो लंच कर रहा है. He is having lunch. This thing is broken. دا चीज़ मात शवे दे. ये चीज़ टूटी हुई है. This thing is broken. Both are good. द्वाड़ खदी. दोनों अच्छे हैं. Both are good. He told the truth. هغه رښتیا وویل. उसने सच बताया. He told the truth. Let him go. پرېږده چې هغه لاړ شي. उसे जाने दो. Let him go. Look here. दे हुआ वगोरा. इधर देखो. Look here. या तاسو ویلی شئ Look here. दे پله وګوره. इधर देखो. The end is near. خاتمه نزدې ده. اختتام قریب ہے. The end is near. It was a dark night. تکه توره شپه وه. اندیرې رات دی. It was a dark night. I am going now. वज़्ज़म. मैं अब जा रहा हूँ. I am going now. I heard a noise. ما زوږ واورېد. मैंने आवाज़ सुनी. I heard a noise. Change your mind. خپل فکر بدل کړه. अपना इरादा या अपना जहन बदलो. Change your mind. I knew it. ما ته پته وه. मुझे पता था. I knew it. No, I can't go. نه زه نشم تللی. नहीं, मैं नहीं जा सकता. No, I can't go. My heart is beating fast. زما زړه تیز دربیږي. मेरा दिल तेज धड़क रहा है. My heart is beating fast. I have seen him. ما هغه لیدلی دی. मैं उसे देख चुका हूँ. I have seen him. I stayed for 2 days. زه 2 ورځې خسار شوم. मैं 2 दिन रुका. I stayed for 2 days. My name is असद. زما نوم اسد دی. मेरा नाम असद है. My name is असद. He is among friends. هغه د ملګرو په درمیان کې دی. वो दोस्तों में है. He is among friends. I am done. ما تر سره کړو. मैंने ختم کیا. I am done. This is better. دا غوره دی. یہ بہتر ہے. This is better. So what now? نو وسا. تو اب کیا. So what now? The box is full. ڈبے ڈک شوی دی. ڈبہ بھرا ہوا ہے. The box is full. I heard something. ما څه واورېدل. میں نے کچھ سنا. I heard something. یا تاسو ویلی شئ I heard something. ما څه واورېدو. میں نے کچھ سنا. Wait a moment. یو شیبه صبر وکړه. ایک لمحه رک جاؤ. Wait a moment. He gave me a gift. هغه مال یو ډالۍ راکړه. उसने मुझे एक तोहफा दिया. He gave me a gift. I love my country. زه د خپل هیواد سره مینه لرم. मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ. I love my country. I almost forgot. زمان تقریباً خیر شو. मैं लगभग भूल गया.
I almost forgot. Come back soon. زر بیرته راشه. جلد واپس آو. Come back soon. یا تاسو ویلی شئ come back soon. جر بیرته راشه. جلد واپس آو. I saw them. ما هغوی ولیدل. मैंने उन्हें देखा. I saw them. This course is useful. دا نصاب گټور دی. یہ کورس مفید ہے. This course is useful. He is on the bus. هغه به بس کې دی. وہ بس میں ہے. He is on the bus. I cannot do it. زه دا نشم کولی. میں یہ نہیں کر سکتا. I cannot do it. I asked a question. میں یو سوال وکړ. میں نے ایک سوال پوچھا. I asked a question. The cat is small. پیشو وړه ده. بلی چوٹی ہے. یا تاسو ویلی شئ The cat is small. پیشو کچه ده. بلی چوٹی ہے. یا ویلی شئ The cat is small. پیشو ورکوٹی ده. That's enough. دا پوره دی. یہ کافی ہے. That's enough. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبریږئ. Thanks for watching.